Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kawai ka samla ka badang hapo ka arpo prasnem karta kala keno bakala syat hat ha wei ubreu rengkat bat kiktien klem akor bomla ban pediang ha ka imlang salang ha ka wei ka page Facebook balatip kum ka group contation rang ka jok menta ha ka jingye tu jongka ha nong lom khubor kala keno ba utei ubreu balatip kum uyo anes makdo ulat hat om tang yaka henry sayaki wei pan bat halor kane katay kasamla kalalej ban ujor da ke ejahar sheki bor pulet bakin yole ya kabadan kam. Ya kata teba ngam tip ken keteng na keteng iyu caj iyu usah he ngam tip he. Te nama ba usulong no kumni ken nama ba upus ya kita ki grup buong ba ningkong ba kita ki demand pisate long sutu ong nama ngobade ya ken thai brio. Tenang tapat te hadinang tu bau ngaso bula kren yu tengah lawan form no ski way pat ken para sendrang banyak kren mo ya kata wan konroy bit yang asuan tim si ki tim bamla bandong te kata te kawe de yu udan ke ek beli wan ong bit masmat beli bemwan ya kendu beli menta unsu that ingi kumne kat hatu kani hani ke kani barok beli dan men para sendrang kan thai se hayang ule kumne ki brio. To kata kajing that uthat akan urkom ya pi ha social media ha ke ya Facebook ha Facebook ha ong ba ngade kanong peniap beri bat diman pisa teba kata la dadi ba ngade kata nong peniap beri tebarok ka sinong berok ka thau ke liat kiblut ong ya kata ika ha kong pi ngasa seora shani seora tambang abela shani shlong pi bela ha shlong halong mali pi bela ayu kong ngasu song yung beriu. Oh, long bela yung beriu tu kan? Hai. Haka grup ayu try kong kata. Angam tip si ngaruk nama bangaruk ki suyalap ki pelok ki yalap jong i ki para ki midu hi ki yalap ya kata. Kitu ki banasnong tiki ya shirit yang akum tu kan. Telong gumta kan dak nakali yang jong ate ngingim de kita ki beri penyap beri berpedimanti sama. Te ngakwa hire bau ne ubri udah ukwa si syata wan kin banyak kenduk nama beli unsulek kumni ke kada habayo urung ngingim itu mau yang arum itu kemud klam don kano ka jingya ya don long shuthat de kum tu pi ni kamya don jingya di ru long uthat de pi rengkat bakadur jong pi ru na rengkat bakadur te tharai ita idur iba that kumta pi la thrai ban yo kata gar kum that ngalayo lut kilayadon ke biasa ni pelok i kitu ibale FB bara tiki ba itu yang tiki laya phone yang tiki laya sen ni yang ngi sat that yang ngi saungut ndai tang yang amarwai saungut mana kita saungut ngim tip begitu iwe ma ngatip tang yalade bat itu iwe ba kamot kita kiwe saungut ban mapi kamot kita kiwe laingot tapi kinde bapi itu mapi mo ngam itu renga yarta ngasiyo i baki ya sen yang ai kita ba kumtai ken ki ya sen ni kitu kidur into ong ide ong gni ubriu te uni te ude ubriu de syuk tau ubriu ba yuma ya kata nama ude be hi ubriu ba ya hikmat kini ki kam dimanti sa ni ya kata ngintip ma nama ni tip sano ya kata te halor kani pila alej ban ai ka ejahar sapo police station ngalalej menu pili ai absentering jom tau banai hiam man sandi kina yang kong kiru kila shim ni kila yang wan mi menen kila yalik mi biang te mentar mi mut pakin bangin yalik mi ba kita ibo jong ka an bikin kam kloy ma ban pelek ya kan ni nama ngila long sabab lalong haduk tau put pi te ke ege pa fikwa anu te ubriupan anda la yo kami anda yo tingin happen sitam bat ka jingpan jongi te ipat in bu ha kata karukom ka ba biang ken bu ulapan klem ran ula that sebab palat